Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Joan iti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Daytoy pakasarita aken ayat ket napasamak kabayatan ti pandemya. Kanayon dak adillawen dagiti kabalay ko. Nasungitak kanong amin. Ken oray jay trabaho. Ibagbagada a nasungitak. Kagurgurak ngamin no kasta adillawen dak. Nang runa ije opisina mi. Ni Robbie ti kanayon amang kontra kanyak. Iso ti numero 1 akalaban ko. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Joan. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagmayat mo ti biyag mo? Tag-tik-tik-tok kalaang dito'y opisina? Ha? So, sweldoan da kang agtrabaho. Saan atap no umay ag-tiktok? Di ag-tiktok ka mat, no kayat mo? Awan tumatla ang timang view di ta tiktok mo. Apal mo lang, dayta. Bakla. Anya ti kunam? Bakla! Ipulong ka kini, sir. Sige, ipulong mo, no talaga, bakla ka. Oh, apay manan alumablabaga ka. Marurudak. Kunak man numapan mula ang itad kini Joan day tatrabahon na. Tapno matulungan na ka. Saanin? Siyak lang ang timang trabaho. Oh, nagpis kayo ka ni Joan. Saan na mapasamak na ita? Nagapa kami kit di manen ha? Anya? Anya kayo lakit din aya. Kasla kayo aso kan pusa. Saan mat gaya matrabaho ti aramidan da ita Joan? Anya ngay tiraramidin na. Nagtik-tiktok. Anya? Uso ngamin ita. Nasakit tinagam ko. Agasam ta inawagan na iti bakla. Anya? Ay panak nagkamasaan ka abakla. Armamon. Ay, pakpakawan. No iso pa'y laeng. Uray saanan. Talaga matabak na dayta, Robbie. Kita ang tipan nagnana. Kastalaeng, ngam lalaki ni Robbie. Naglay ngagdilaw. Syaklatan ti makitkita na. Apay, syakla ang ayat ag-tik-tiktok ditoy. Katuan man. Oray si kamat, ag-tik-tiktok kamat dito opisina. Iso anong tanak ni sir? Amukon ani Robbie tinagipulong. Anya mo tin yung post mo at TikTok mo? Nakitam? Jakin lupas, nagalas mo. Anya kamutin. Si kapay amanang kutag sa uiti kasta kanya. Angaw ko laeng, agungat ka manin ako nakon. Angaw la amin nun. Ay, apay ay anak kasungsungit ka ngamin, Joan. Kasano ka amadaan iti boyfriend no kasta ka man? Nakasango ka manan dita computer mo, Robbie. Isamsambot ko da ito'y trabaho, tatang. At da babae nga agur-uray kan ka ijerwar. Classmates mo ka now, idi college. Ibaga mga awanak. Nagpipintas da paymat. Ala, ingkakat kasarita ida. Bisyak nga rod. Ay na. Kasano ka nga'y amaadaan iti girlfriend no kasta ka. Manaw titawan mo. Malakayan kan samot abaraw. Oh, Ruby. Parelax-relax ka lang ah. Nalpas ko ngaminan ti trabaho. Kasta ka di? Wen. Isong maurag Facebook hak. Okay lang. Imbag ka man. Ni Juan, kaasimat. Tapay. Nagaduti trabaho na. Puro rush pa'y. Gungguna na. Di ka lam asyan. Anya ko mati maramida? Ingkamat ko matulungan ah. Pabarak ko ma. Si kakit di mat. Iso ti umasidag kanyak. Ta iso ti agkasapulan iti tulong. Ken may sa jayla nagtik-tiktok ti inararamid na idi. Kita mo, saan nan sa payin amasango ti rumwar amangan?
Kasano nga iti aramidam kadagita ang trabaho? Nagado. Yawid ko na. Lepas ak ije balay. Imbes ko mga ginanakan no agawid ka. Trabaho latta. Dus-dusaan naksan ni sir. Isu nga inikkan nak iti kastoy kaado ti trabaho. Oo. Dakkel ti atap ko nga impulong nak day arobi. Ngata. Bakla talaga day arobi. Naglaing nga gipulong. Oh, abay nga itala sumangpit ka manang. Ay, napan kami nag-swimming kadagiti ko kumarek. Swimming. Saan ay bawal pailaan? Bawal ano maamuanda. Oh, kat si Kangay. Apay asiririing kapailaan, katrabiin. Aday samsambot ko at trabaho. Anya? Maturog kakit din. Ay, parparigatom laang day tabagim. Kita man ni Joan no nalpas nan dagiti trabaho na. Sikan ati mang kita. Ingka kumustaan ije lamisaan na. Amumat akagurgura nak dayjay. Umasindig ka ngamin ije ayan na Bye-bye amon. Ng kita nakadumog manan amang liplipas iti trabaho na. Rumbang laang alipasan na. No kumatatulungam, tapno mabiit amalpas. Tay ko nakngarudan, iso ti rumbang nga umasidag kanyak nga agpatulong. Manang, bumangon ka di tantay kagluto. Hagkakapsotak matan. Anya? Nag-text di may isa ako manik. Nag-positive ka no iti COVID. Anya? Panagunak. Nakaran ako na. Basol mo manang. Apay nga minanapan ka nakiswimming. Hachi! Ala! Ala! Nakaran kan samutan. Hello? Hello, Joan. Saan ako nasumurag, friend? Ag-quarantine akon. Anya? Adak dito'y quarantine facility mi. Nag-positive ka? Wen nga rod. Isumat ti resulta di swab test ko. Ay na. Mamis na Manungaal daw asaan ka asumra. Ipatulod ko lang nga nagititad maasaan ko analpas sa trabaho. O sige. Ay, among friend. Kanayon nakadamagan ni Robbie. Apay kumadamagan na. Maasyan kan ka. Taado ti intad da at trabaho. Diyak kaya tadanggan tinagan day taatao. Amok nga iso tinagipulong kini sir. Iso nga inikkandak iti ado at trabaho. Masurunak! Anya ti tantan awam dita. Ay, awan. Ni Joan anya. Apay kumaatan awak na a babae. Naka-quarantine ni Joan. Anya? Isu amanumutan nga aldaw asan mo anakit kita. Kasta ka di. Wen, Robbie. Numapan ka iti ayan ti adu a tao, ag face mask ka. Napan kagayam na ki birthday. Saan ka nag-face mask? Nag-face masak mat atatang. Nasaysayaat ti aganad. Amok day ta. Narigaton ti agsakit ita apanawal. Maburburing ak dito'y quarantine. Ay na, ano sam friend? Naawagak sa amin nagagayim kon. Talaga ang kasta. Kat, kumusta kayo titangay? Nasayaat kami, Mat. Angam saan asimrek ni Robbie. Saan man aday dya tao ti pagsaritaan ta? Saan mo amamis? Apay kumamamis ko. Ay na, jak mabilang numano adaras ang nagsubli-subli ang nagdamag may papankan ka. Ay na, di ka man agar-aramid iti istorya? Ay na, friend, pudno ti bagbagak. Jak mit maaw-awatan. No apay akanayon nakadamagan. Awan bibiyang ko. Kaya't mo asawan. Adda ka mo dita quarantine facility? Wen pare. Jakla yung paggarop, adya pa naguyak-guyak ko. Kat paasitiba kon. Ijay ka kuman balayo. Kayat kon dito Sapay ko ma, taag kita kayo ka ni Joan dita. Iso talaga ti berbiro kak dito Kasta
Amok na do dagiti banag anas ka na pagsaritaan mi. Good luck, pare. Mangan maturog laang tararamidak dito quarantine facility. Ay, lumukmagak adi na oras no kastoy laang. Joan? Ha? Anya tararamidan dahi ta lalaki dito eh. Mabalin ka diti makitukaw. Oh, sige ah. Sak ni Robbie. Amamu ka. Saan ka na makiamamu kanyak? Sa bali a Robbie dahito eh. Nasingpet ken manakigayam. Kat, asino di Robby di opisina? Naungat. Ken di na amo ti agpasensya. Apay nga ron nga da ka dito eh. Kasmet ken ka ah. Nagpasitibak mat. Ket gaputag padatang adda dito eh. Madantan iti gundaway nga agsarita. Ay na, naka-quarantine da Robbie kan Joan. Wan nga rod. Katsapay kuma, taornusan dan ti bagbagi da ijay. Kumaa, tanagrigat ti adda kaap-apan na. Nang runa, no office mate mo. Pudno date na. Rumbang adito'y opisina, naskan nga kakadwa tayo. Nasakit tinakam ko kan ka. Isungarod nga kid dawak iti sorry. Gapo kadag iti nararamid ko idi. Impulong naksiguro kan ni Sir Anya. Apay ko mga ipulong ka. Iso nga inik kanak iti ado at trabaho. Iti uray ka ano man. San ka nga impulpulong? Ay, kung nakano impulong na. Kinapudno na. Mabainak lang nga makisarita kan ka. Ado nga minti kantsaw da kanyak. No siyak, jakla kaya ti makan kantsawan. Kasta akmat. Kung nakano impulong nak. Kaya't ka kumatulungan idi. Nga mabainak. Amang ano pabainan naklayang. Apay kumapabainan ka. Yan tangayad data dito ay. Agam amuta man kid iti hosta. Amunta. Nuan niya talaga ti ugali ti tunggal may sakadata. Oh, tatang. Kumusta ka ditan? Mayat met tatang. Intulod kun dita jay kit dawang laptop mo. Saan matgayam ang mabalin asumrag ti bisita? Naala ko, tatang. Tapno saan ka ang maburing dita? Sa anak mo't maburing dito eh. Tadda kadwak. Nasayaat mo ta. Tatang, mariknak. Madaan akon iti kaayan ayat. Ay ket mayat Ket nakaam-amuam kan kuanang ay. Dito'y quarantine facility. Oh sige. Ituloy mo laang anak ko. Gundaway munday ta. Uwan tatang, di ka agdanag. Madanak ton iti kaayan ayat. Maburboring ka kadi dito'y quarantine facility. Saan mat? Si Kangay. Saan? Tadda ka matakasarsaritak. Dinak man angawan iti kasta. Saanak nga gangangaw. Di uray man agnanayon nga dak dito'y. Basta si katikaduak, Joan. Eh, Robby, saan ka abakla? Nagkunakan ka abaklak. Kinapudno na. Dakkel ti panaggustukan ka. Kat gundawayak matan ti mangibaga. Nga ay ayatan ka unay, Joan. Maragsakan dagiti katrabahuan mi. Kastamot ti pamilyami, Mr. Lonely. Takalpasan ti pan naka-quarantine mi kini Robbie. Addan relasyon mi. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Joan. Pagayam Joan, nasursuro yung amin kini Robbie nga klunen ti pagkapsutan ti tunggal maysa. Ala, ituloy yu ti agpakumbaba iti tunggal maysa. Ket kablawan kayo iti naragsak a relasyon nyo.
O bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Joan iti La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.